This is Sparta! Danas ćemo odgovarati na pitanje koje ste postavili u komentarima slalu Porci. Pa ja vidim prvo Mestenik, koliko dugo već postoji Bar Legion? Brat, postoji 4 godine, barem u Krupoj, tad je prije 4 godine osnovana ekipa Bar Legion. Orhan, koliko dugo treniraš? Sad će 3 godine kako se treniram. Lazar Branković, koliko treniraš nedeljno? 6 dana u sedmici, nedeljom odmaram, rest day. Idemo dalje, Mačak Ćurčević, kako razgib jednom rukom, moje pitanje. Pa hajde, napravit ću klip jednom kako razgibne jednu ruku. XX Dante Jovan Pavlov, koliko dugo treniraš? Već sam rekao, sad će 3 godine. Saba Lak Saba, da li kad misliš prestati trenirati? Pa ne mislim zato što nekad sam bio gamer zaražen kompjuterom i igricama. Bio sam veoma nejačak, mršav, 39 do 40 kila, sad imam preko 60, 67, 68, tako da promijenio mi život street workout, pa ne planiram prestati. Sariko, koliko imaš godina, kaži da se svi subaju na moj kanal i pozdrav ime kanala Emir Bab, ostaću u deskripciji kanala. Link, imam 18 godina, juče mi je bio rođendan, tako da idemo dalje. Uma Porić, najbolji prijatelj, mislim jedan muški, jedan ženski. Pa evo, kamerman koji sad trenutno snima, znam ga preko 11 godina i to mi je kolega najbolji, sa njim sam odrastao, a ženski, kako kada, zasiko, evo Cipi je ženski najbolji kolega. To će to biti za što se tiče pitanja. Ostavite like, subscribe, share, lajkujte naš Facebook stranici, zapratite nas na Instagram. Hvala.